Ibi byiza nshuti bakunzi ba Theo Barasa Network. Nimukore subscribe, like ndetse muna sharing. Noneho tujye kwinjira mu bigize amasezerano Iran na Amerika byasinye. Iyi ni inkuru ireba u Rwanda, ni ireba akarere, ni ireba isi yose. Ireba isi yose. Ireba isi yose. President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'uwa Iran Masoud Pezeshkian bashyize umukono ku masezerano y'ibanze y'amahoro agamije guhagarika intambara n'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi. Ni amasezerano yasinywe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Trump ayasinya ari mu Bufaransa mu nama y'ibihugu 7 bikize kurusha ibindi G7, mu gihe mugenzi we wa Iran yayasinye ari i Tehran mu murwa mukuru w'igihugu cya Iran. Trump rero yavuze ko Amerika izarasa Iran bikomeye cyane niba Iran itazubahiriza ibikubiye muri ariya masezerano. Ariya masezerano agizwe n'ingingo 14. Tujye kubabwira bimwe muri bikubiye muri izo ngingo 14. Gahunda y'intwaro za kirimbuzi za Iran, Amerika ivuga ko ari nawo ngo muzi wo gutera Iran. Urumva? Ariko iyi gahunda y'intwaro za kirimbuzi muzi wo gutera Iran uzaganirwaho nyuma y'iminsi 60. Ishobora kongerwa nyuma y'uko aya masezerano y'ibanze yatangiye kubahirizwa. Abantu babyumve neza ko amasezerano yarasinywe atangiye no kubahirizwa. None tugarutse kuri za ngingo 14 zigarukaho cyane. Nuko ingingo ya mbere y'amasezerano ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran hamwe n'abafatanyabikorwa babo bari mu ntambara iriho ubu bashyize umukono kuri iyi nyandiko y'ubwumvikane. Abantu babyumve neza, ni inyandiko y'ubwumvikane, ibyo bita MOU. MOU ni inyandiko y'ubwumvikane ariko buriya nayo ari amasezerano. Sibyo? Usibye ko buriya MOU ntago bari amasezerano yanyu. Ntago bari finali. Ni inyandiko y'ubwumvikane bita MOU ngo bayasinye bagamije gutangiza ihagarikwa ryihuse kandi rirambye ry'ibikorwa bya gisirikare ku mpande zose harimo na Liban. Urumva? Byiyemeje kandi ko kuva ubu nta ruhande ruzongera gutangiza intambara cyangwa igikorwa cya gisirikare ku rundi, ndetse ko ruzirinda gukoresha cyangwa gukangisha gukoresha ingufu, kandi ko bazubahiriza ubusugire n'ubwigenge bwa Liban. Ingingo ya kabiri y'aya masezerano ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byiyemeje kubahana nk'ibihugu byigenga no kubaha imbibi z'ibihugu byombi no kutivanga mu bibazo by'imbere muri buri gihugu. Abyumvise? Byo twagiye tugarukaho. Ingingo ya gatatu igira iti ibihugu byombi byiyemeje kugirana ibiganiro no kugera ku masezerano ya nyuma mu gihe kitarenze iminsi 60 gishobora kongerwa byumvikanyweho n'impande zombi. Iyo ni ingingo ya kangahe? Ya gatatu. Ingingo ya kane yo ivuga ko ako kanya nyuma yo gusinya inyandiko y'ubwumvikane yandi twabwiye MOU, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizatangira gukuraho ibyo gukumira amato ava muri Iran n'izindi nzitizi zose zari zashyizwe kuri Iran, kandi mu gihe cy'iminsi 30 ibyo bihano bizaba byakuweho burundu. Urumva? Amerika kandi yiyemeje kuzakura ingabo zayo mu duce twegereye Iran mu minsi 30 nyuma y'amasezerano ya nyuma. Tugeze noneho ku ngingo ya 5. Ingingo ya 5 iragira iti nyuma yo gusinya iyi nyandiko Iran izakora ibishoboka byose kugira ngo amato y'ubucuruzi yongere anyureho mu mutekano kandi nta mafaranga yishyuzwa hagati y'ikigobe cya Perse n'inyanja ya Oman mu nzira nyine ya Hormuz, mu muhora wa Hormuz mu gihe cy'iminsi 60. Babyumvise? Hakaza noneho ingingo ya 6. Ingingo ya 6 ni yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo mu karere biyemeje gutegura gahunda yumvikanyweho n'impande zombi ifite nibura agaciro ka miliyari $300 z'amadolari y'Amerika yo kongera kubaka no guteza imbere ubukungu bwa Iran.
urumva ibintu bya bindi twise bimeze nka plan Marshall. Kuzahura ubukungu bwa Iran, Amerika igatanga miliyari zigera kuri 300 z'amadolari y'Amerika. Hakaza ingingo ya 7. Ingingo ya 7 ivuga ko Amerika yiyemeje gukuraho ibihano byose byafatiwe Iran, birimo ibyemezo by'inama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye, ibyemezo by'inama y'ubutegetsi y'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za kirimbuzi, ndetse n'ibihano byose Amerika yafashe ku giti cyayo. Gahunda yo kubikuraho izumvikanwaho mu masezerano ya nyuma. Wabyumvise? Ingingo ya 8. Iya 8 iragira iti Irani yongeye kwemeza ko itazashaka cyangwa ngo ikore intwaro za kirimbuzi. Amerika na Irani bemeranyije gushaka uburyo bwo gukemura, urumva, ikibazo cya uranium yamaze gukungahazwa na Irani ifite, binyuze mu buryo buzumvikanwaho n'impande zombi. Uri kumva? Noneho hakaza ingingo ya 9. Ingingo ya 9 yo ivuga ko mu gihe hagitegerejwe amasezerano ya nyuma, Amerika na Irani byemeranyije gukomeza uko ibintu bihagaze ubu. Irani izakomeza gahunda yayo ya kirimbuzi uko imeze ubu, naho Amerika ntizashyiraho ibindi bihano bishya kandi ntizongera ingabo zayo muri aka karere. Iyi ngingo ya 9 niyo irimo igihato. Uvuga ko muri iyi minsi 60 isigaye Irani ishobora gukomeza gutunganya ubutare bwa uranium. Mu minsi 6 isigaye 60, mu gihe amataragira kuri ya masezerano ya burundu. Noneho ingingo ya 10. Ingingo ya 10 iti ako kanya nyuma yo gusinya iyi nyandiko kandi kugeza igihe ibihano bizavaho burundu, Minisiteri y'Imari y'Amerika izatanga uburenganzira bwo kohereza hanze peteroli ya Irani, ibiyikomokaho n'izindi serivisi zibifasha zirimo ibikorwa bya banki, ubwishingizi n'ubwikorezi. Uri kumva? Noneho ingingo ya 11. Ingingo ya 11 igakomeza ivuga ko Amerika yiyemeje ko umutungo n'amafaranga bya Irani byari byarahagaritswe cyangwa byafatiriwe bizafungurwa kandi, urumva, bikoreshwe nyuma y'isinywa ry'aya masezerano. Uri kubyumva? Noneho hakaza ingingo ya 12, ya 13 n'iya 14. Izi ni ingingo zivuga ko ibihugu byombi byemeranyijwe gushyiraho uburyo bwo gukurikirana uko amasezerano azashyirwa mu bikorwa, ndetse amasezerano ya nyuma akazemezwa n'umwanzuro uzafatwa n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Ngayo nguko izo ngingo bemeranyijeho zashyizweho umukono. Ejo bundi Donald Trump azishyiraho umukono muri ya nama ya G7 yabereye Evian mu Bufaransa, na perezida wa Irani azishyiraho umukono. Urumva? Barasinya. Ndagishaka kusesengura zimwe muri izi ngingo. Aha niho ibinyamakuru byitwa The New York Times byanditse bivuga ngo Trump ngo na Amerika ngo mwaratsinzwe muri aya masezerano. Muri aya masezerano hari hano mu kinyamakuru Al Jazeera hari ahantu bari kuvuga mu cyo bita ngo Iran Nuclear Agreement Review. Gusubiramo amasezerano ajyanye na gahunda ya Iran. Ni inyandiko ngo yatanzwe na Trump ayiha inteko ishinga amategeko mbona biri mu mpine yitwa Inara. Ibijyanye n'ibi by'ibisasu kirimbuzi za nuclear ngo banze babigenzure neza hanyuma babone kubyemeza. Nibamara kubyemeza nibwo bashobora kuzafata bakabijyana muri Congress ikabitorera ikabyemeza cyangwa ikabihakana kuri la proposal yabo yo kuvuga ngo ishinga amategeko ya Amerika. Kuri la proposal ivuga ko bazakomeza gutunganya intwaro nako gukoresha nuclear nk'ibisanzwe batitaye muri iki gihe cy'amezi 6. Rero tugize icyo tuvuga aha ngaha turebeye kuri izi ngingo zose zavuzwe basinye. Amerika twakwibaza cyabitumye ijya gushora intambara hariya, kuko n'ubundi ibintu byose biri hano.
biri mu ruhande. ingingo abantu barimo kuzaho ikomeye cyane ni ingingo ya 6. ingingo ya 6 ivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bo mu karere biyemeje gutegura gahunda yumvikanyweho n'impande zombi ifite nibura agaciro ka miliyari $300 z'amadolari y'Amerika yo kongera kubaka no guteza imbere ubukungu bwa Iran. aha se siho nyine ntekereza ko ari bwa buryo bwo gukomeza uteje intambara nyine wowe uteje intambara washoye ibifaranga muri iyo ntambara n'intambara irangiye none ugiye gushora ibindi bifaranga byo gukomeza kubaka ibyo waseye. ibyo New York Times yabwiye bihuza Donald Trump ngo wowe urumva iyi ntambara waratsinzwe, urumva ucoye amamiliyari n'amamiliyari. uzi ko iriya ntambara igitangira yatangiye gutariki 28 z'ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. bakubwira ko ku munsi nibura Amerika ngo ishobora kuba yakoreshaga miliyari y'idolari ku kiguzi cy'intambara. Can you imagine miliyari y'idolari cyangwa hafi miliyari? Ayo mafaranga ni amafaranga menshi urayatakaje, ugiye kuzatanga n'andi. Ibi bintu bizashoboka kweli? Hari bamwe bavuga ati bamenya abantu bitazashoboka, ahubwo ari agahenge bihaye bagiye gutegura ibindi bikorwa twe tutazi. keretse ahari niba hari izindi nyungu babifitemo zidatangazwa. ariko turamutse dushingiye kuri izi ngizi ziba zagezweho, izi ngingo 14 zumvikanyeho zagaragajwe, twabona ko Amerika nta mpamvu twabona ya nyayo, ndetse n'icyaba cyarayijyanyeyo hariya ntacyo yaba yaragezweho. kuko kuvuga ngo ugiye gutanga amafaranga, hari amafaranga washoye ya mbere y'ibanze, uri gukora urugamba, uri kurwana, hari ibyawe byangizwe, kuko urabizi neza ko Iran nayo yageze igihe ikagisubiza, kandi igasubiza ishakisha aho ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biherereye hafi hariya. birumvikana ko hari bimwe byabo byangiritse, kandi nabyo bizagomba amafaranga yo kujya kubisana. noneho ugerekaho n'andi mafaranga miliyoni zisaga $300 z'amadolari zo kugira ngo ujye kubaka ibyo wasenye, ujye kongera kubaka igihugu. niyo mpamvu abasesenguzi batandukanye mu bya politike bahita bavuga bati rwose wowe igihugu uragihombeje. igihugu ari nk'ahandi ahubwo bahita bagukura bakakubwira ko ubukungu bw'igihugu ubuhungabanyije bitewe n'ibyo wakoze bitari byamaze gutegurwa neza, ngo inyungu ya nyayo igaragarira Abanyamerika. kuko buriya Abanyamerika buriya bo akenshi nta kibazo bakunda kugira cyo igihugu cyabo gikunda gushora intambara ku bindi bihugu, kuko baba bazi neza ko ibyo bazakuramo bizagira gute, bizabagarukira bikababeshaho, bigatuma hari ibikorwa byabo biremezo bizamuka, ubukungu bwabo bugakomeza gutumbagira, ubuzima bwabo bugakomeza kubaho neza. ariyo mpamvu bashobora kumubwira umusoro akawutanga atitangira itama, akumva nta kibazo bifite. yakumva igihugu cyashoye intambara yakumva igihugu cyashoye intambara mu kindi gihugu, bakumva we nta kibazo afite, kuko bavuga ngo ibyo ari byo byose kuba bagiyeyo hari inyungu runaka igihugu kiri buzane, kandi igihe nk'umuturage uri hano muri Amerika nzabigiramo inyungu. ariko kugeza aka kanya n'iki Trump yasobanurira umunyamerika cyatumye ashora aya mamiliyari mu ntambara yo muri Iran? bavuga ngo US Israel war with Iran, kuko ntabwo bajya basiga Israel, bavuga Amerika na Israel mu ntambara barimo na Iran. Byatumye ujya gushorera amafaranga yose muri iriya ntambara. washakaga kwivanga mu butegetsi ntabwo wabigezeho, washakaga gushyiraho umuyobozi wawe ntabwo wabigezeho, washakaga ko bashobora kugupfukamira kugira ngo ukunde ubayobore, ujye ubyaza umusaruro umutungo kamere bafite, ntabwo bigezeho. washakaga kugara ko inganda za nucleaire zihagarara gukora, n'ubundi not free, ntabwo bigezweho 100%. n'ubundi biragaragara ko Iran igifite ukuboko, igifite ijambo, igifite icyo ishaka kuvuga kandi kikumvikana. ubwo rero kugeza aka kanya ntekereza ko kubona icyo Trump yasobanurira Congress, yasobanurira umuturage wa Amerika byagorana kugira ngo adefend cyangwa se asobanure uriya mutungo wose yashoye muri Iran. noneho ikinyamakuru cyitwa The New York Times cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyanditse mu cyongereza kivuga ngo fell out from the Iran deal. The New York Times ikinyamakuru ni article ibisobanura. noneho muri ibyo rero byinshi twagerageje kureba kubisobanura, turabibashyira mu kinyarwanda.
bavuga ko muri iki kinyamakuru bavuga ko abantu benshi bemeza ko Amerika yatsinzwe muri aya masezerano bitewe n'uko Perezida Donald Trump yagiye mu ntambara yizeza gutsinda burundu no gusenya burundu gahunda za Iran, ariko amasezerano asinywe akagaragara nk'ayaha Iran amahirwe yo kwisuganya, niko The New York Times ivuga, ikagumana ubushobozi bwayo ndetse n'ibihano byayo bikaba byarorohejwe. Urumva? Ikinyamakuru The New York Times cyagaragaje ko Perezida Trump yatsinzwe muri iyi ntambara yateje ibibazo tugiye kubabwira. Bimwe ngo intego zagezweho kuri Amerika ni nkeya. Trump yari yabanje gutangaza ko atazigera yemera amasezerano atari ugutsindwa ntakuka kwa Iran. Ibyo bise unconditional mu cyongereza surrender. Bavuga kami nta kindi amasezerano tuzayemera ko Iran yatsinzwe mu buryo butakuka. Mu masezerano nyayo ibibazo by'ingenzi by'umutekano nka porogaramu ya Iran ya nucleaire n'ibisasu nakubwiraga misile balistike byakuwe mu biganiro byihuse, ibyo bita misile balistike intercontinental, ibyo byavuyemo nta biri muri aya masezerano. babonye ari ibisanzwe kuko ejo bundi babibaje Trump aravuga ati se Arabia Saudite yo kibifite, Qatar kibifite, ati ibihugu byose ngo twajya kubibuza gutunga za misile balistike. Noneho indi ngingo nijyanye n'ubukungu bwa Irani, basa nkaho Irani bayifunguriye ubukungu mu masezerano, niko New York Times ivuga. Mu masezerano y'agateganyo ariya basinyeho MOU, Amerika yorohereje ibihano byari byafatiye Irani ku bijyanye no kugurisha peteroli hanze, ndetse yemera gufungura imitungo n'amafaranga byayo byari byarafatiriwe. Aho ngo niho twasesengura. Iki ni ikinyamakuru kiri kubivuga. Noneho ikindi The New York Times ivuga ibijyanye ni Iran iterabwoba mu by'ubukungu. Urumva? Iran yabashyizeho iterabwoba mu bijyanye n'ubukungu. Iran yerekanye ubushobozi bwayo ku ifunga ry'umuhora wa Hormuz, bituma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli ku rwego mpuzamahanga bizamuka cyane, bigira ingaruka ku baturage ba Amerika ndetse n'abaturage batuye isi. Ibi ni byo The New York Times igaragaza muri biriya nababwiye muri Amerika y'icyongereza. Noneho hakaza ibijyanye no kuvuguruzanya mu bijyanye na politiki. Ikinyamakuru The New York Times cyerekana ko ibi byagaragaje Amerika nk'igihugu kigenda gihindura intego zacyo mu gihe yashakaga kwikura mu ntambara idafite intsinzi yuzuye. Donald Trump na Amerika birimo bagenda bahindaguranya bavuga ibintu abantu kikongera kikavuga ati ubu se abizera Amerika bazaba bangahe ku isi, bazagenda bagabanyuka. Nicyo iki kinyamakuru kigenda kigaragara. Noneho bakongera bakavuga ngo naho The New York Times kurivuga ngo naho ku ruhande rwa Iran ubutegetsi bwaboneye muri aya masezerano amahirwe yo kwereka abanyagihugu babo ko bahanganye na Amerika kuba ari abategetsi bakomeye. Birwanaho utapfa kwemererwa ari we wese. Gusa abasesenguzi mpuzamahanga bagaragaza ko iyi ntambara yagize igiciro kinini ku mpande zombi. Amafaranga, abahaguye, abapfuye, ndetse n'ibitangazamakuru bikomeye byemeza ko nta nyungu ifatika Amerika ikuyemo, uretse ko muri iyi minsi igiye kugira agahenge. Muri rusange ni iyo nkuru igaragara muri iki kinyamakuru. Uwahoze ari perezida yitwa Fallout from the Iran deal. gutsindwa gukomeye cyane. Nibyo The New York Times itangaza. Ikinyamakuru iyi nkuru yatangaje ku itariki 19, itariki ya mbere 19 z'ukwa gatandatu. Ubwo ne harejo. Mu gihe ku itariki 18 hari icyo bari bavuze. Mu gihe Barack Obama waza ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi mu masaa moya n'igice za mu gitondo yavuze ati twarwanye intambara dutakaza amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari. Murabizi kuba ingabo uko ugomba kuzitwerera amafaranga menshi, ko zitwara amafaranga menshi, abaturage barapfuye. None ubu ngubu tumeze nk'aho dusubiye inyuma, tumeze nk'aho nka cyagiye tutaratangira ya ntambara. Ubu ngubu rero urumva ni ugutsindwa gukomeye cyane. Aha rero yari ari kunenga ubuyobozi
bwa leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko Donald Trump aho yabitangarije ikinyamakuru NBC uyu munsi, aho yagaragaje ko iriya ntambara kuyijyamo bashiriyemo amafaranga menshi, abantu barahatakarira, ni ukuvuga harimo abasirikare bapfuye. Amerika ntabwo wakora intambara ngo abaho bananirwa gupfa, nubwo wenda bataba benshi ugereranyije. Abaturage bo muri Tehran bo muri Iran barahatakariza ubuzima, bamwe mu bayobozi bakomeye nabo bahatakarije ubuzima, keretse wenda niba byari mu ntego ya Amerika wenda ko bakuraho ku mpande zombi barapfushije. Wenda nko ku ruhande rwa Iran mu bapfushijeyo yagize ibikomere bikomeye cyane, gupfusha umuyobozi w'ikirenga n'abasirikare bamwe bakuru na bamwe mu bajyaga muri ibi biganiro barapfuye. No ku ruhande rwa Israel barapfuye abasirikare, no ku ruhande rw'abanyamerika barapfuye. Nibyo Obama rero agaragaza ko ibyo bintu byose byabaye n'ubundi nta musaruro bitanze, Amerika itsinzwe, ari ubutegetsi bubi, ari ubuyobozi bubi, ari igikorwa cyakozwe kitabanje kwigwaho neza. Akiyongeraho ubushakashatsi ejo bundi buheruka gukorwa, abaperezida bakunzwe muri Amerika abanyagihugu bifuza ko bakongera kuba babayobora biramutse bibaye, bavuze ko ari witwa Barack Obama niwe waje imbere. bamuha amahirwe yo kuba yakongera, mbega barabyishimira. Kuvuga ngo aramutse yongeye gutanga usibye ko bitakunda hasi, sinzi niba byakunda itegeko rya Amerika iyo wayoboye manda ebyiri bishoboka ko ugaruka ku butegetsi, ntabwo bikunda. Barabidanangiye bafite ukuntu babidanangiye. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge.